Hadin baka KHADC kalayo ikajing ujor, nakaway kaseng kabala ay karteng da kakun kantay Henyo Trap Association, halor kajing bamdan trading license ki Barjala, ki basyong dukan hayawdo, ka KHADC menta kasingi ka Henry tarik unok pra Arhajar Arpulay, kalapan lang ya kajing kanra trading license, na kidukan jang ki Barjala, hapo kajing yalam UEM ka trade, uba Gigor Mertong, ya kabala senran lang da uba Fantin Lakadong, uba Gabriel Walang, usim ka Hima Malim, ki menteri, ki officer ka KHADC, bat ki pulit im. Haba keren bat kilat patay kubor, nakaliang uba Gigor, ulapan pao ya kajing sngolingo bakani kaseng ka ba ujor, kamshim lawan panyatu neban kadaw ya kita kidukan, ki bamdon trading license, kumba kilakam hakashiti ujor, siya ka KHADC. Syusyo uba Gigor, ulaban rap da kabaong, ba ka KHADC nang ni syakmat, kanam shim kiasyo yakum kini ki jat shiti, ki bamdon tang kajing soy kerteng, ne kasil jong kataka kenhun. Dukan kibadon hakaneka yo te nakalen konsul hoto hadir habot pada don ni seng kiba don jung soi entertain jang ne em nakalen jungi ladang kiwan beng kum kini ijat seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasin ke benengkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut abal kiwan hakane garukom minum entertain ki hab wanra ya ke detail jong kita ki dukan ki bumdon trading kita ki labor ki ba tre ha ki dukan jong no lemda ki submit ya ki detail na kaleng jong nginum tre suban entertain hin bet kalong kumtahi namar mulai kamdon kasil kamdon kano ndrei haba na kaleng ko konsil pat abal adon kano komplain ni ha pendep ka kamram de tanggata na kaleng jong yo ihi barok ko ba nong nur barok ko ki don ki nong tre na ki Barjala ki don ki dukan ki badai na Barjala ada ni besat halor kata ka nong rim kumut ki don ki put bangi hap perkhat bangi don lang bangi tre lang pat kinu ki cajun Jigor ano ngem ladati na ladi kimele itu kino ikahima ro ana kono ngem kami hap kedepan ni pila IT tapi nilai PI pateng maki itu problem pintu problem sekasima pintu problem BCM pintu problem sini kita mesti panongin lah bantrak tahun ini ada kimon balik top kata kita kita konsep kalau bakuyo ini depan ada yo ni ada kono bentang yang lagi jat ajong persyang baterai situ mungkin ini bentuk kuat atau basuk bentuk IY no sertifikat ini kapot keno ya ke konsep Kemudian lai sautli gidukan jong non tribal berarti tentang kawai license. Ya kani ngira lepej mene tapi kani gidukan jumsim lalap bakadon kaju gidukan. Dan lagi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut. Ni sautunat lada makiru ki wanlang bania senran lang pati bagin pej bagin itu ini kinu kita gidukan ki badon trading license sausan tuli. Tenang bangi kena kalian jong council mana kalian jong kahimaru kila la bensim ya kadono bentak pesan. Buat kumeni ro ama gilek katu kani gidukan bilaong ro gitu di dukan di balasong da kita don da kani nasan bagi don kam ban go uwei no tre kasi senang ba kan long ban ai kam ni na kasi kata nak kalian ya min chai su la keren buat ngiru gi korpat gi kahima ba soba beliat pejlam ya kani ba kinu dukan kam tam ki bala kam he ba kini ban ai kam lam ya ki na kasi ge jongi ha kini gidukan ki badana ko ya. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.